na zwinwe vana va mukala stay home and be safe. Huna hoyo muprofita orokhori vonyinyi voya bakoni la dzindau ni ane na khori vonyinyi voya bakoni la dzindau rumelani video ni tshi khou apologize rini farele sa lushaka arali na sa rumela video yo apologize prophet nga Friday ndi hanefhala ngona mukala video yanu yo swika ya uri mupresidente washu vo ita mini zwino irani ri thome ri yo cleana muṅwe huna ane ra khou muṱanzwa zwino ini rumelani apology or else Friday ke tsona.